තව යක්ෂාත්ම දෙකක් විතර හැංගිලා ඉන්නවා. பாடலை பாடும்போது நோயாளிகளை கூப்பிட பிசாசு ஆவிகள் இருக்கிறது. එනකොට උන්ට එන්න දෙන්න. හරිද? அவர்கள் ஓடி வரும் பொழுது அவர்களுக்கு வர கொடுங்கள். ඒ දෙන්න රෝගවලට ආපු දෙන්නේ. அந்த ரெண்டு பேர் நோய்க்கு வந்தவர்கள். வலி இருக்கிறார். අන්න කියනකොට අවිස්සනවා දැන්. වලේ! வெளியேறு. අනේද? කියද්දි අවිස්සනවා. வெளியேறு. වලේ! வெளியேறு. பொழுது படுகிறார்கள். එන්න නැකලා. அதோ பார்த்தீர்களா? இந்த பேக்கியத்தி அக்குண்ட. இருக்க முடியாத பிசாசு. உடனே ගන්න. மேலே எடுங்கள். ஏய்! இயேசுவின் நாமமே. இயேசுவின் நாமத்திலே. අන්න දැක්කනේද මං කිව්වේ? அதோ நான் சொன்னேன். විශ්ලායන විදිය. அதோ வருகிற விதம். බඩගගා එන්නේ. அப்படி அவர் නෝම එන්නරින්ද. මේක උඩට වෙයි. மேலே යක්කු වෙන විදිය. பிசாசு வருகிற விதம். අපිට හිතනවාද මිනිස්සු හොඳ CM මේව කරයි කියලා? உங்களுக்கு விடங்கமா அவர்கள் சுந்தியோடு வருகிறார்கள். අපිට හිතනවාද හොඳ CM මේ වගේ මිනිස්සු අර දේවස්ථානයේ මීටර් 70ක් විතර ඈත ඉඳලා බඩගගයි කියලා? சுந்தியோடு இப்படி வர மாட்டார்கள். මෙයා දන්නවද මෙයාට මෙහෙම ආත්මයක් කියලා? அவருக்கு தெரியுமா இந்த ஆவி என்று? දැන් නිදාස් වෙන්න ඕනේ. இப்போது விடுதலையாக வேண்டும். ඒකේ පොටකට කටු ගහලා නිදාස් වෙන පිළිස හිර කරලා බන්දලා තියෙන යක්ෂ ආත්ම බන්දනය මේ මොහොතේම කරපු හුඩියම් කරපු සත්‍යජයටම வெளியேறுபடியாய் නිදාස්. விடுதலை. සෝන් කාලීට බැඳලා சோனை காளி கட்டுப்பட்டு කාලි හත් කට්ටුවට ජීවන් කරපු කෙනෙක් දැන් ඇවිස්සලා දුවගෙන එයි. அப்படி ජීවිக்கிற ஒரு මං අන කරද්දී මැද කවුරුත් ඉන්න එපා. யாரும் இருக்க வேண்டாம். යක්ෂාත්ම දුවද්දී பிசாசு ஆவியோடு பொழுது උන් කීකුරු යේසුගේ නාමයට විතර නිසා. அது கீழ்ப்படிந்து இயேசுவின் நாமத்துக்கு மாத்திரம். දැන් යේසුගේ නාමයෙන් இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்திலே තොට ඇහෙනවද කාලි? இப்பொழுது කාලි හත් කට්ටුව காளி அவதாரம் තොට ඇහෙනවද? இப்பொழுது வெளிவருதா? දැන් ඉන්න ස්ථාන නැගිටලා දුවගෙන වරේ. வந்திருக்கிற ஸ்தானத்திலே වරේ! வெளியேறு. යේසුගේ නාමයෙන් යේසුගේ නාමයෙන් ඔන්න එනවා. நாமத்திலே වරේ! வெளியேறு. වරේ! வெளியேறு. දුවගෙන වරෙන් දේව අභිමුඛයට. வெளியேறு. දුවගෙන වරේ! இப்பொழுது ஓடி வா. වර පෙරලි වරේ! இப்பொழுது வா. වරේ! වරේ අතුකා පටන් අයින් වෙන්න. இப்பொழுது வா. එන්න දෙන්න. පටකකා වරේ! යේසුගේ අභියස இயேசுவின் සෝන් කාලියත් කට්ටුව. சோனை காளி පෙරලි ඕන් ආවා. ඕන් එනවා. ඒයි! උඩටම නගපියා. மேலே வா. උඩටම නගපියාව්. மேலே வா. උඩට. மேலே மேலே. මං කිව්වා අවදානෙන් ඉන්න කියලා. நான் சொன்னேன் வர. அவதாரம். வா. වර උඩට. மேலே வா. උඩට නගපන්. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே උඩට. மேலே மேலே. වර උඩට. උඩට නගපන්. மேலே வா. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே උඩට වරේ. மேலே. උඩට වරේ. மேலே. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே උඩට බඩගාලා වරේ. மேலே வா. වරේ! උඩට නගපියාව්. மேலே வா. පිටිපස්සෙන් එනවා තව එකක් දුවගෙන. மேலே வா. නගපියා උඩට. மேலே. යේසුට කීකුරු වෙලා. இயேசுவுக்கு මට රූපයක් ගල් පිළිමයක් නොවන. දාසනේ යේසුගේ නාමයෙන්. நாசனே ඔය இயேசுவின் நாமத்திலே දෙපැත්තෙන් අයින් වෙන්න. කවුරුත් ඉන්න එපා. හalleluya. ஹalleluya. නගපියා උඩට. மேலே ஏறு. ඔය එන්නේ දැක්කද? ඕක බඩකක එනවා. வருகிற නගපන් උඩටම. மேலே ஏறு. උඩට බඩකපන් සෝකාලි. சோனை காளி උඩට බඩකපන්. යේසුගේ නාමයෙන්. වර උඩට. மேலே வா. හalleluya. ஹalleluya. දැක්කද පාර හදාගෙන යන විදිය? යක්කු යේසුට කොච්චර බයද? பிசாசு පාර හදාගෙන උඩටම. උඩට නගපන්. උඩට නගපන්. மேலே. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே කාලි හත් කට්ටු වැඩගාලා. காளி அவதாரம். ඕ! දෙපැත්තම නගිනවා. උඩට. மேலே ඔය සපා ඔය. மேலே. අයින් වෙනවා. අමුලක් කරන්න. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே යක් ඔක්කොට වඩ. වර උඩට. යේසුගේ නාමයෙන්. வெளியேறு. රයිෂත්වා. අපිට පේනවද? உங்களுக்கு தெரிகிறதா? මේ අහිංසකගේ කකුලෙන් භාගයක් නැහැ. உங்களுடைய காலில் இருக்கிற வருத்தம் අපිට මේ දියණිය පේනවද? உங்களுக்கு அந்த சிறிய අහිංසක தெரிகிறதா? අසරණ දියණියක්. இந்த ඇය හිතන්නවත් නැතුව ඉඳන් ගෙදරින් එනකොට මෙහෙම ආත්මයක් ඇයට බැඳලා කියලා. அப்படி ஆவியான இருக்கிறது. අනාගත වත්රුවරු අණ කරනකොට යක්කුන්ට ඉන්න බෑ. தெரிகிறதா? හරියට කියලා කැදවන අනාගත වත්රුවරු. நீங்கள் பார்த்திருக்கிற அப்படி தேவனுடைய குரலை. හalleluya. ஹalleluya.
හාලෙලූයා දැන් ගෙවල් වල දේශවල YouTube බලන්න ඉන්නවලු එවිස්සලාති යේසුගේ නාමයෙන් ඒක අල්ලන්න බාව බලන්න දුව இயேசுவின் நாமத்திலே දෙන්න ළඟට ගන්න දෙකම ළඟට ගන්න ඇදලා ගන්න ට්‍රයිස් ට්‍රයි අපිට පේනවද දෙන වදකොට අපිට පේනවද දෙන වදකොට தெரிகிறதா அவர் வெளிப்படையா මේ යක්ෂ ආත්ම ආවේශ වෙලා பிசாசுடைய මේ අයිස්සගේ දරුවෝ இந்த பிள்ளைகள் මේ අයිස්සගේ මිනිස්සු මොනවා කරන්නද இந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்வது මේ දෙන්නටම සොහන් කාලි බන්දලා சோலை காலி සොහන් කාලිගේ නම காலி அவனால ඒකයි මේ දඟලන්නේ சொல்கிறார்கள் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයේ හුනියම දානවා පේනවද இயேசுவின் நாமத்திலே දකද සොහන් කාලිට බන්ධනය කරපු හුනියම මාරිනවා சோலை சேவையை ඔබට காட்டுங்கள் පේනවද ඔබට පේනවද යේසුගේ බලය යේසුගේ බලය இயேசுடைய வல்லமை හalleluya ஹalleluya praise the lord praise the lord கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ඔබ දකින්නට ඇති நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் හුනියම් කැඩෙන්න ඕනේ දැන් නිදාස් කරන මේ හුනියම அவர்கள் விடுதலையாக வேண்டும் බලන්න මේ දඟලන ස්ත්‍රිය பாருங்கள் இந்த ஸ்திரியை බලන්න මේ ස්ත්‍රිය பாருங்கள் இந்த மனுஷியை ඔය ඔච්චර සෙල්ලම් දැම්මත් அவ்வளவு விளையாட்டாக මගේ එක තෙල් ආලේපෙන් මුන්ට යන්න 100 කට්ටනි ගාවට මුන් ගිහලා වැහෙන්න යදාන කරන්නේ அந்த கல்லறைக்கு சென்று அந்த கட்டாரியத்தை செல்லுமாறு கட்டளையிடுகிறோம் இப்பொழுது வெளியேறு බය வெளியேறு නිදාස් விடுதலை දැක්කද பார்த்தீர்களா? ආත්මේ ගියා අපිට තේරෙනවද உங்களுக்கு விளங்குகிறதா අපිට තේරෙනවද விளங்குகிறதா කකුලේ භාගයක් නැතුව බඩගගා දනගගාවේ කොහොමද කියලා ඇයිදවත් හිතා ගන්න බැරි වෙති இவர் வந்தாருன்னா ඇය දන්නේ නැහැ කොහෙද ඉන්නේ කියලා அவருக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ඔබට කැමති නැත්නම් අප්පඩියක් ගන්න යේසුද விருப்பமானவர் கரகோஷங்கள் ගන්නවද අප්පඩිය යේසුද கரகோஷங்கள் இயேசுவுக்காக හalleluya ஹalleluya praise the lord මාන මේ හුනියම වමාරින දියණිය சூனியம் செய்யப்பட்டிருக்கிற ஸ்திரீ ඇගේ පොට්ටෝ හැකට කටු ගහලා அவருடைய புகைப்படத்திற்கு உசி எடுத்து පිරිමි කෙනෙක් ඇගේ ශරීරයට උගේ ලේ අරගෙන ஆண் ஒருவர் அவருடைய ரத்தத்தை எடுத்து හුනියම් කරලා බීමක් එක්ක ඇගේ බඩට දීලා அவர் சூனியம் செய்திருக்கிறார் එදා ඉඳලා ඇයට ගෙදර එකතන කරගෙන බෑ அன்றிலிருந்து அவருக்கு வீட்டில் ஒரு இடத்தில் இருக்க එදා முடியாது ඉඳලා ඒ ජීවිතේ කිසිම දෙයක් කර දෙයක් හරියන්නේ නැහැ அவருடைய வாழ்க்கையில எது செய்தாலும் சரி வராது අනිවාර්යයෙන් මේ ජීවිතේ පුරුෂයා හරි පවුලේ හරි කැදෙව්වොත් කියයි හරි මොනසන්සුන්කාරී හැසෙන විදිය කියලා அவருடைய கணவன் கூப்பிட்டா சொல்லுவார்கள் அவருக்கு ඇය දන්නේ නැතුව ඇයි මේ වේදිකාවට නැග්ගේ කොහොමද කියලා அவர் மழையில வரும் பொழுது දැන් යේසුගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்தில் මේ දියණිය මේ ශාප හුනියම් මලපත් බන්දරේ දිනස් අරක පිටා බලන්න කොච්චර ලස්සන තරුණිය ඇයවත් දන්නේ නැතුව දැන් මේ මේකට නැග්ගේ කොහොමද කියලා அவருக்கு தெரியாமல் அவர் இப்படி இருக்கிறார் යේසු ජීවමාන යේසු இயேசு මේ ආදරේ ஜீவிக்கிறார் යේසු ආදරේ නිසායි මේ දරුවෝ නිදහස් වෙන්නේ යන්න පුතේ දිව්‍ය සුව කිරීමේ දේව මෙහෙයන් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 9:30 සිටත් සෑම ඉරුදිනකම සවස 3:30 සිටත් පැවැත්වේ. විමසී. ස්ථානය අපගේ සුවමෙහෙයන් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වීමට දැන්ම අපගේ CGC YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර සක්‍රියව සිටින්න.